ngawang humusi miaha jide mo na tal humusa tal kaela utal habo ya suci gara gara uti hamlo wise brava magana rara sa taulo inna na samai santuo di rogole uni lo pasia khala lo kalim nama Jesus Kristus de rara pela amen. Apalienda musalana
Hallelujah. Iki hekata bosan jawab na kwa na ngone. Tako mungkin kabar nali nestas lagi is 18 Sigal Shawar lecture nali member juga kene department sources. Hello nali awak deputy principal ibome Baram Salahan. Miguel la baba ruti kinale bishop konyana diba sawati kole patel la architect eweke nale muruti mutula ile kole patel la architect leba okani chikel na hadi awi diba sawati haleluya italini tawa deputy principal or ari aboke. Hallelujah. Amen. Pada itu mau imun baham hukum, bakit saya sebakasi medicine, kita jamu kali bemba rumah, bayi orang hati, orang hati di rumah kotor, jangan zaman itu siwa, kita boleh red, kabayani, kita raya kali ini, Kita mencoba mengajar ni, HOS kita belajar di HOD memang tuan memang pribadi memang kami jamuan. Kita medicine dalam nama rumah, support staff, dalam nama sekolah, baik lainnya hampir baik dari meja, baru kita harus tahu. Kalau kalam kalau musuh, boleh berumah sama kerja ya, besar ni lah, awal demi itu lah kata saya. Mereka tu kerja selalu bawa sekolah, mobiliti, karena kita nak orang lain saya kerja judi. Ni anu barang tu sosial sendiri dah. Bangsa bangsa nak kami kalau bercakap, mereka bers selain mana dia ya. Dia mana mana kalau kelas 80 something. Enter when class and so enter when we Italian. The band is also the same. So people are talking about the can mulkanal na sofi, we need ba. Ni last ka hal na happen for 12. Bakit siya kali ko kwani na rizlo to kabo ipila sa na so simulan kiti. Bali bantibala tabantu ba Sophie. Ne Sophie ala kabana baba mkuma none nitike mwana ataskuru akhabola yaro. Ne bate bantu bala Sophie ukasiama wabuya abanza buwa bona nihera ka hospital soboye bona sasenzi. Kerbetu Sophie le magane hadi sama ndo tsabani kora. Kebe ka hapo tshi ibate Sophie le bebe Sophie koro pastia. Yesu nakaikhala lo Sophie pasiti. Ebe lo kana go tsena mo go na go tlhatlhela itse. Na pasite nitangala graduation yetla. O graduation ha ba itse go re khati ngi. Dina la Sophie le bebe le dina la Sophie le bitsi. Yera ba aiso رجال لونا لونا مهلا مدوني كيسكي ترينزي يا كارزيلي هانو بيم بامو كارونا مو كايو كاديو مين كتابو سترو او متابعي سنجرو ويلو كان كما فولا مما غايتي obo ile na ko kwante mera ko yo so so besele place Bachelor bana ko bali ke ngo ko ta ko ga na na ka nse ya ni
ke ke amogela a re le mogoro go tsameng mo tsana le rona. Hallelujah. Tulahari ye imamara ale shomala rasai aje kigali ikumba warra bele harse abe raju tu ala mutende habele sawata akuma ba bakata akuma. Hallelujah. Badara hanse ni saja ka imashi urisile zanalana aurora may your strength will come back. You must have it. But I have said, I was sad to remember like how I come carry you. Malawi goes. Jaga Yagote, Bulbara Samsu. Uri Dia. What's right? Hallelujah. I don't say that you get a regular letter, never get to the part of the war, the Patella Pilgrim Blastering, and we Uri Robana, Uri Robana.
Ke ya dumedisa ka leina le le matla la ga Kgosi Jesu. Amen. Ga go bonolo. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to their hearts, the broken-hearted, and save those who are crushed in the spirit. Mutumu wa re bona wa itse ka gore ke ene yo sa lenga itse ka letsatsi la ga sofi gore o betse sofi mo lelwaneng kana ka eng rona re tla sala ka kutlo botlhoko jalo mme hela nna re dumela gore ene modimo wa re bona, and indeed wa gore go motsa, he shall comfort all of us. I believe that I'm one of the strongest people ever in this institution. I'm one of the people who are sent before others. But Hana Bointi Zamajana, Nicola Mokauli Mokantilena Bointa, Melagamara, and Mr. Tim Hapoponor. And very Sophie Recopani Lene, Kamawa 2022, Adira Atabura Bricklaying and Plastering, Mozambique Brigade. In a class year, Banabani 28. Moyonet last year, Puno Bonali Banaba Baba Stana, Bali 5. 5 yo omuwabu 6 una ataspele the first week ile bike abu bedi be nyele banyele mile bakoro jaga ni tore bastana haseba tubabara tan playing and plastering ile ngaba tsaya kana ha tsile bone ka ba bolelela ka khosi ya rona ke ba bolelela hore ba ikhetsa le ba bedi mo le phateng bomme. Nelson, she got transferred to Pico Technical. Kana hati le bone Man Nelson rababolelela buntle jokosi ya bricklaying and plastering. Rababolelela kosi e bidwa bote maka course. Because in construction, haona se construction se si diriwang go sena bricklaying mo go sone. For a carpenter to roof, or for a designer to get inside the house, there should be a wall. Maybe they have every day. The very first month, Rebelu batara we shopon kabone bali 28 jana basta na bani ba heta ba ithupa hore ba tle go dira bricklaying ba ba bone ba teng ha
Ke kopa class of 2025-26 NCC Bricklaying and Plastering lo re tshehela ba lo bona. Every morning I check register. That's how responsible she was. Abe I check le hore a mme re makile ka ha o tshwantse hore be makile ka teng. Ibile ba be ba hella ba ngore ha ba batleng ba tsena le ene mo classing. Be ba hella ba ramo go ba re Sophie ma ke swa register ha go makile bo teacher. Ka gore a ne re ha ba lo fila ba bua gore nya se mamana so ke mo makile present. Re tla dire ba ka ja ba sa ba ke tsone tuo. Sophie o na ira trade test si e lo gore ne etsa ngwa tse pedi. Ja ka itsa ngwa tse pedi ya lo a wetsa kwala a pasa ka matshwao a ile gore ana le dimo practically ona ba ka isa ba simane ba mo practically ele delight le Jennifer ba ne ba utlwa ka bone le ga re bona le ba simane ba ne ba le ha go mo ha bone matshwao a bone a practically kana ke ra go tlhomaganya stina ke nna ne ke ba ruta from first year ke ba ruta practically ke nna le remoreng le mme Makemusi le Makemusi a tayara be ke sala le remoreng go tlhomaganya stina le go se plaster le bo paving jalo re ne re tsare re ruta re ba ruta jalo ka ba mme a pasa ka matshwao hela a nna ga itse bontsi jwa bona ba simane ba bangwe ba ile gore ha ba setse ba bula trade B wa ga boraro ke ha ile gore ba le bantsi ba wole mme Sophie ba hita jalo ile ba stana ba supa gore tiro ga se a re hela le mme wa e kgona ka gore bone ne ba kgona gore ba bangwe ba sala go morago ra dira trade B ha re dira trade B ya batho a supa go tlhoka go tsoga mme ra bua le ene gore a re le budisa le rona re mo kgothatsa gore a nna bone ba bonga ka mme a bo a siama gae a tswelela dira trade B a hetsa a pasa ha ba simolla NCC a simolla le bone jalo go jwa allowance ke ha ya Sophie e nna financial manager wa ba le bantsi go le aba simolla ba ruta gore madi a dirisiwa jang ra tsela le ene jalo ngwana ke a ntse a ithuta ha ke bua le mongwe wa bone maloba a re sena go utlwa mogosiwo ke ha nthare mme mo kana ke pasitse ka lebaka la ga Sophie o nang kgogakgoga go bua tse tswa ha ne le Sophie ke be ke sa pasa le go khalimela ba bangwe mo classing ne re ba khalimela ka Sophie ne re hela ba tswa mo line Sophie le di light ka re ntse ba tsana le di light
dilaeta ba tsamaya go dira dikorobatsi ke bone ba nne re ba dirisa go ba kgalemela re bona gore ga o dile mo tseleng ra ba ditsegela gore bona gore lo ba busetsa mo taolong jang bogolo jang tito nna kgona ke Sophie le go eta ka gore na kgona go ipuela hela ha ipuetse hela jalo re tla be re itse gore ba bona they would reprimand him mme e tla go morago re tla bona a tla ko ofising a tla go ikopa maitshwaro pele re o ditile Sophie ba ne ba utlwana tlase eo yotlhe ba dirisana mmogo ha ba tla go kwala NCC jana ne re chaisa ha ka gore le nna ke tsana thuto ga go le ba go ke tswa ka bo 8 ke ba tlogela mo sekoleng ba le mmogo ba bala ba dirisana ba thusana go sena go pega ba go tlhagotlhanang teng ha na wense sena go tla o tla ba rekile sengwe Sophie ke gopola la bofelo yana ba tloga ba kwala NCC a ntlela ka dinepe a nthare a itse smoothie ne mmadi ke mora ga ke smoothie ke le Sophie a ba nketsa blendera a nthare bona a tsere video bona ke a blender kana nna mma ke le dilo tse di siameng tota ke a itlhokomela a tsaya ntlo ya gagwe dinepe a re bona gore ke dirisa allowance jang Sophie o na sa tshameke ka madi o na itse gore madi a dirisiwa ka tsela e ntseng jang ntlo ya gagwe ne ka re ya nneleke e le ntlo e tletseng dilwana le mo sekoleng re mo roma a utlwa re kgalemela bana ba bangwe ka ene go be go tla kganya di-project ne re nako le nako ha di-project di tswa wa tsena mo di-project ne ba sa di patele di no bote o batlang gore o ka project because ne di dirwa dikolo di tswetse ba kile ba go aga kotlokwe o nantsana le bone ba ga ko building sikwa Sophie nantsa le mo teng di-project di dintsi tota tse nka dinang polana she was hands on o na sa itile gore nna ke ngwana mosetsana nka se ke kgone go aga o tla ba re ra le Nelson a re kana nyena ga lo a rutega lo a go utlwa nako nngwe ke bidio ya go te Dr. Motlhatlhedi lo be lo ikgatlha lo ntse lo re kana mme ke nna ke mo rutileng ke morake o mola eng ngwana go batla hela jalo ngwana o tshwanetse gore a lore ditoro tse di botlhale ka beke 2 weeks back ma go Sophie na le tsanthare mala ikuti tota wa itse go Sophie ro ba ditse go maring ke morake re go ga ke itse ga se ke me a supa gore mme kana Sophie ro ba ditse mo maring na ke morake Sophie ke re ha nne o itse o ka bo sa go go kolletsa kana mogolo wa tla go tlhola ke be ke tsamaya ke a go tlhola ka lwa bone e tla re lwa botlhano wa ba re tlogela ne ke na le ene Sophie ko sepatela ke mmotsa gore gore na a didimetse thata ke mmotsa gore Sophie a tota mme wa itse gore ke mang a ba mpitsa ka leina le lengwe le ba le nteileng ke le teilwe ke o mongwe yana ga Telenadi ne sa tlhole ba ntsheba ne ba di bitsahela ba ne ba re reile maina go na le bo ka songwa ka lo le ne se ba di bitsa ka one hela ba sa tlhole ba re seba so ba bua ka leina la teng ya no mmago wa mo le ba re wa re ba a ba tshega ene Sophie be ke nna ga tshele ene re bua re rapela mmogo mme morago mma ngwana ba ya tla be ke sutela mma ngwana go ke laelana le mama gagwe ke tla tiro ke re a moa wa ngwana ke o roba le ka kagiso ga lo a latlhegelwa le lonosi ba ra Motlhatlhedi le ha tsela go tsona le latlhegetse Sophie was an asset she was a cream ene le ngwana yo utlwana ke tsa gore ba bangwe ba tla honora memory wa gagwe ka go nna bana ba ba utlwana ke a leboga
ke le motsamaisa ke dibala mona ko a ke go baletsa ka kwano motho e ne ra ka le tlhalo ke ka le di dila sa tse ya ba ha wona ke ya ka nna a mo ka le dile ana kwa ha la na kwa ka ke gana e ka ro tsa fola ga la le last rep ke go la rona si dile le na le tsala tsa ha mo ka bua o go itse o isi ana si dile amang Jack la sorte che davanti a chi io rimane di wile ai credi la una fa Sophie e molekane wa me tota Sophie ke ne ke mo tsaya jaaka kgaitsadi yake go bokete go thata mo nna mme ke tla leka gore ke kgone ke bue ka Sophie gonne tse dintsi go di mphile ke hakileng teng gompieno ka Sophie gongwe gompieno yana le sekolo ke sa se hetsa but ke se feditse ka lebaka la mo Sophie ka lebaka la gore e ne ya re ka 2024 ka tlhokagalelwa ke motsadi but Sophie o na nteletsa tsatsi le letsatsi go fitlhella batho ya go pasa dilo tsa tsa trade B e ntse ke na le Sophie le mo nakong ya gompieno le botlhe ba tsena le bone re hano ka Sophie botsadi ha ne se ka Sophie re ka be re se bana ba kana gongwe mo tsamong ya nako re ka bene ra elapsa ka dithuto tsa rona gongwe e ka bene re ranna batho ba ba sa nang sente mo tsamong ya nako ka gore ga o tsamaya mo tseleng go na le dikgwetlho tse e leng gore wa di balela mme Sophie e ne le motho gore ga ke lela ke ne ke lela mo ene ke ene ke mo ntshitse le getalane Sophie na kwentsi ke simolotse sekolo le Sophie ka 2022 re kopana gone fa le bo baithuti le bo Mr. Tebe go fitlhella ngwaga o le o ka May 2026 re ntse re tsena le Sophie le nako ya Sophie a ya sepatela o ntebeditse bosigo ba teng a nthare la rona o kae ke na le go bupela ke be ke marakana mme ka maswadi ga ke o mora motswa ke mo gae but ka leka go bona gore ke ka letsa mang gore a kgone go tsaya Sophie a mo ise sepatela Sophie o na bona koloi ya mo tsaya mo ise sepatela go e sepatela ga gagwe ka gore ke le go gae ga ise go kete ka mo checka mo ba malete but mo ba malete ha diega mme hela ka gore Sophie le ba go lapeng la me ba ne ba itsane Sophie le mmangwane e ne le ditsala tse di tona thata
ene re la re tswa mo sekolong re be re tsamaya go auntie ne ke na le auntie ba ne ba bitsa ba re ke ene Anabela because video ana ba re ke ene Anabela o le teng ke re ro mo gatele na di teng go le ke re na tsho ke ra mo ka ene ya ka lo kile ne mo sa tswa go bua gore le na di ona ha maina ona ha maina le Sophie le ona sa ona one le ene ana le botutunya ba le na di ke ne ro tsena mo ona le botutunya ba ba ile le Sophie ka ba a thubiwa matemo ona re ke ene Mathimomo dina ile gore go pelo ka la pele re bitsa ntshire Mathimomo me Sophie ene re ala ba sa ba ka ba ithuta sa go bua itsena ene re hala ba se tsena ra tsamara go itsa koposo immediately ha re sana re itsa koposo ha re reka moso ra palamara ha buroni ni dile ke nna ne ke mo kgitsi ya bone ke nna ne ke mo kgitsi ya bone ke ne ke tsa go ikola teng re be re tsamara ha buroni ha re tsena mo dishopong le na le dithuo bane ba ile batho ba ile gore ba batla go reka kana ba isa madipilo go lapeng Sophie ene ona re borra ke batla di tirele sengwe mme le batla di ba rona le ska ba le bala le tshwantsho re le itse gore le gale le teng ka batla di bao ibile le tshwantsho re le ba le boge tsena mo shopong go rekela mama hao le ha ile bright happy o ise go lapeng mme wena madi a gago la wa fetitse ga gore se le na dona re ile ka ra ben sa ra bo hero ya mi re tshwantsho re be tsa le na ga ba re na ke be tsa ke na le la rona le Sophie ke a be tsa ke na le thuo go ga boroni Sophie wa re kotlulisa re tsena mo shopong re reka fela thata skipa se di sa pense ke se paleletse ke Sophie mo shopong gore ke se reke Sophie e ne le motho go rata go kgarebe ibile mme a sa ithatele a le nosi o na a ratela batho ba bangwe le bone bontle Sophie re ka bua thata ka tsela philima ka Sophie botsadi mme hela Sophie o na le close to me go gore le ha ke na le ene ke ne ke na le ene ka la bone ko Marina but before ho ke ile ka mo cheka asia me re bole na le botho re tloga ile na tsetse go ntare tse go ntse go di benchi mama ga o ile a ta mo tsa bone ba mara ne ta batho a go ja aba ba re na ma wa ntapisa ke batla go nna hela hatsi tse ha ke tsena ke a go cheka ke hitetse me ba ba ithuti go to na sna na tswa mo teng re re tlotla le Sophie abanthare naka go thata mme ke ta itshwarela ka mafoko a gago a gore every process ye le gore ke a itlisetswa ke ba bongaka ke make sure gore le ha ba ntse ba idira kana pele ha ba idira ke rapele cause ke ne ke moleletse gore ga bona sepe se o ka se dirang ntle le Modimo le bone ba ne ba itse go tlaseng le go mpieno yana ba re ke moruti wa bone go tlaseng mme ke lebogela seo gore go ga teng ke kgodiso le se le gore le bone ke bata ba gata ha ke gatileng teng gonne re tswa go malapeng a harologane but ha re tswa go malapeng a harologane re tshwanetse gore re bone gore ba bangwe ba e leng gore ba tlhokile go itse ka Modimo re ba tsene mo Modimong gonne ga gona sepe seo sa ka se dirang ntle le Modimo Baebile e be bua mo go Matthew 5 verse 10 ya re go se go ba ba buseditsweng tsiamo gonne bogosi jwa magodimo ke jwa bone ke yone temana e leng gore ke tsamaisa mo lekana wa Sophie ka yone gore kwa le teng le ene pile gore ba akanyetsa bone bodulo botsadi ebile re tshwanetse ra itse gore tsela ye ke ya mo le mongwe mme re itse tsela e la mo le mongwe but dingwaga tse di haletse re itse batho ba ne ba tsamaya e le bonkuku a rona le bontata a rona mme gompieno le gatse le tšhentšhile ke batla go raya batho ba ranotlhatlhedi ke ba raya ke le mo gompienong
ba itshwarele ka sefapano sa Morena Jesu gonne tsela e thata go na le legolo go selo la re ka itse pitlagano e mphetsa matla ka itse ba ile ba itimukanye mme le ba ga Satan ke batla go le ra kere Sophie o bogisa ditshiamo mme ene Modimo o tla mamogela ka diata tsopedi ebile re tshwanetse go itse gore morekodi wa rona wa tshela ebile re tshwanetse go itse gore mookamedi wa rona ke ena itseng tse tsotlhe re tshwanetse ra lela dilelo tse leng gore ra ikgomotsa re ska nna selelo se leng gore se tla fela se re kgodisitse malwetse mo gareng ga rona botsadi a re lele mme re ntse re ikgomotsa gore le ene mowa wa gagwe o tlo go robala sentle mme re tshwanetse ra itse gore Modimo ke ena itseng tse tsotlhe ka Monday ke ne ke ile le Leonard dithuo go ga Magosodi sala re tsena ka 10 Magosodi o na rilare ka after lunch wa Kalapitsi re mo cheke before last time ga re tsena go sala tsena go gabane ka 11 ranna fitlhela 1 a re letsa ga ke se ke hetse le kae ra re ntse re go emetse re mo emetse mo gabane ba go se di re timetse me hela ka gore re tsamaya ka mogwa wa Modimo dirile ha re letsa teng ka ke go ga bo Sophie re buile teng re boela morago dirile ha re tsena go ma go Sophie lena jantare kwena o simola mafoko ka ao ka gore mo di alare kwena o itshapame bile o ntse le bagolo na go intsi kwena ka re o tsena kwa wa itse gore mahoko ka ala ya ka moraka re mennaka wena ka gore ke a itse gore diemo thata mo wena itshwarelele re tsena kwa o ska feta wa hegela ke mo le kare o ska feta bokolera ke lone le foko le ke dirisitseng kare nna ka ska re tsena kwa feta wa bokolera mme a utlwa ya re tsena go ma go Sophie re mo leba lele a re ha motivation a le strong a re totela sengwe le sengwe se ne Sophie a se itse ka rona ya re ntse re tsweletse ka mohalo le kwalo ka re mothers itshwarelele ka Modimo mo nakong eno ye thata mme ebile o itse gore se se diragetseng ga se phelelo ya botshelo o tshwanetse wa itse gore gape mo botshelong gore o tswelele go na le dikgwetlho dingwe le dingwe tse di tla mo botshelong se ke teko go tswa go gorara o batla go bona gore a mme o tla itshwarelela irile re tswa go ratsa thapelo ka kgaogana le mema go Sophie but mo nakong ya gompieno Sophie ke batla go morakere robala ka khotso molekane re tla kopana motsing nako ya Modimo e re bola ya leboga Hallelujah. Yawa nalidi yawa
Sophie, qui me dit la date de Chouva, qui me lâche pour le moment de privé. Là, les gros patrons de la autre. Puis, si la Sophie, c'est le mot pour la robe à la pas toi, ça va comme ça. Asinalezi, et de l'autre, elle a mis la robe pour la tosta. Kama ya mort, ça va être mort. Around 24 July. So finally, Rachel and I younger sister. Younger side now it is looking at again and prepare. May I have been sharp. There is a kind of like and down my hella. It's all Jala was this magazine one gap. When I thought this one around I got to make the kind like a bar on a home. You are the one started. The girl on a lot. Kayama until 10 is you. 10 is you, Korea, Mama. Maybe still Sophia's Patella, so I may go to our another. Again. Yeah, no negative technologies. Because I might have to see where they don't care about it. They know what the emergency, very short over the hospital. Because they let the whole day until I didn't cure over the and I get more taller the whole week. Every day, because I put it up, I get more taller. Until the following weekend, I had to miss Madina. Friday, what thing? What time was the what the man took a hint? He became a like Maraga. Nagana feel Malamata. Malume took a hint, so what I for the Tuesday, we get back on my car. Nyakan ni kita mereka pun ada mereka pun orang dia kita lanjut bench orang dia total baka orang kar nak lagi Yo, dan kisang gay roti muyo.
sa phuthuga modimo ka dina le maatla la gago Jesu. Yo e leng hano ke Ana Suluti ke mama na go la bona class rep ya go Sophie ke ne ka makalela kuta pholo from botsadi jwa ga Sophie mo sekolong go teng mara re kwadile mo go a best friend to Sophie. Indeed, I was, but she was my little sister. Most of 90% they are the students, they I wouldn't pass without Kari. Our Mawati, give me the little brother of the Prince. Ke bana ba go nkgwenne so ke nna le bone gompieno ke tla ke tshotse mokwanyo wa ka ke re ke tle ke lebege sentle ke rwale mokwanyo o mongwe wa nkobanya re tsena go rona hey wa go wa go pele wa go wa go le ikinwe mahana ka go tlhabiswa ditlhong go ka mokwanyo ke ile yone ntsenyana he batho yo mantse ke batho ke le yo so di mborra mme kana Sophie ene na tla ba tla go rang pone ke rwale mokwanyo ke re le mokwanyo. So we really lost a soul. Sophie was like a baby to me. He was patella from day one. I could even now, how about you from a silver about Salena Dori? Was subscribing to where how we can not the why? What I'm Malena do like my Charelo answer. Oh, that's my story. Without a little hat la rona ke no tabote kana go pela mai tshwarelo Sophia in tshwarele ke tla mo letsa go lo maka bua ke nna every morning gore how ro tsana ka ro nya la rona ke Sophie mo kolo la nka ntse le Jennifer ke re maybe ke tla bona ngwetsi go tswello pele ka ke ke there ha bona ka bongwetsi ke ditsala hela brother and sister. Every morning, every day, of which even my mom, Sophie, you know, I know all their names, not last name. Let me start reading the workshop on Mr. Tegoto. The town only Yagan, you cannot pay her, but the Bible was 7. And a guy is free, last year, Palama. You will take a lady and the shop. Because of Barabanis that they never Mr. Moraine. We let that day, and I had to Picala or any suit. Most of the time in the window of a suit. But Kebo Batman, Leonard, I don't know how to put up on the bus. I am my tea. Leonard Pala. You better not really Nakana Philip would report a whole lot of children run over the Pagapulea. How would Kala Papa may have a Tanamon where Magajaka would you right there when they had. So, Sophie called me around the 24, 25, going home. On one day, I didn't know how to no one else to I wish everyone could be like Sophie. Sophie now a venta. How can I listen to this thing? Once, she calls me. This and that. Stuff like that. There is Karen. Karen is the one on side. He meets a Karen, but last follow even my baby, I'm with my son there. They were very close. This when I got Nazareth, Mama by the window, Sophie. Traumatized somehow. One get go on already, had to go out and late. It's a bit late, it's a bit parabola, like a letter. Oh, you so roll and say, no one was going to play. Whenever I call, I took one of these in safe hands. And once I got last thing, you have a one side, but the one about me to Tabamupiga, Yawikalama, pays by the than Yamupiga, who drop up on a piece. That's how relationship ends in Kate Libanaba.
and ke ba kopisa mo Modimo hore ba tswelele ka yone that bond ba tshwaragane le go ruta bana ba bone ke bone gore ba ba rutile gore batho ba thusana gore le kgone selo ke gore le tshwanetse gore be le bopagane. So Sophie was a baby, making me a baby, like it's a hello my baby. And telephone tari, Narata ho complina la mo non tari. Ma ho temon, na kana bla go ba na basta tala wan. Habu sentle ba mo bonere. I only le flisi ho. I was with Launa's sister. Ona go sero. About okay, let's go. Ne ke le mona motso. A be re tsama ya go eta ke mo change la ke makanyetsa bola wa re wa mo bonela. I ke bua le bonne se go le go ba maledi. And then some days passed, when Marina. What's the problem? Okay, you're a specialist. Okay, it's fine. How look for it's going to be easier for me to communicate with you very well because luckily, about an award in my friend thing. My friend can say, the sister to Larona. We were very close to Larona, which to Sophie, I mean, really, very close. Sophie, she's one of our own. Even my mom, hey, keep us out how kind of what nice relationship they are born. Sophie kama kukupa huri unewiti yani utaka kawaii melala kuna kadina uku kama meme hano meme tukadina maybe la una kumpira na ile boyfriend dai hano la le no tidi wa itiku na no tidi na kwa wiki receive a call from Sophie Geneva bantile matimowi witori harira ka halena ke na doka kala la una manyana and we took this girl how do you feel right. I don't know if Leonard is the bubbly one. Wow, Leonard, hey, Leonard is doing a lot and meet every day. But I never pizza. Even today, the whole class, they call Tito, everyone, couldn't have it someone who could keep, but I can't do it back. I know if Sophie, what am I saying? What am I Sophie let's please. Counseling. It's actually most free counseling. It would talk about it would talk confidentiality. How we never also Prince Sophie I mean, I know all of them. The whole school, I think, by the whole school. Because of I know. It's like it over to get lady, but if we don't look into it, Mr. Chiuto, hey, I lost. You lose it. You only get a company and you see about my live and but while you
wa lela go khona go khona a ke go ro gole o bua o khona go amogela seemo se ke batlang go se rotloetsa go nna ke gore o bona social media le ska la nna le tabogela go latlola bogolo jang mo Facebook before closer relatives, very close people to someone. I was very hurt. There's someone who's very close to Sophie, very close. It's like a lamb. Close to someone. Kana le mo letsa hela go le tshwantse le mo calme down pele gape go na le batho ba ile gore ga o tlhela go mo le hela gore se mama o tsamaile go na le batho ba tlolang dipele. So try by all means to love it go post before go ka bolelwa batho ba bangwe ke nna ke ntse le bile le mo prokong e bile before ma ba ithuta ka letsa la ilo go ro mo le ditse many missed calls on our phone, and then Prince Agana phone Halaro. He was in the mood. Nanaki Sophie Mahabani. He changed her Sophie like, okay, let's help you with the doctor. I want her to make sure she knew every anything saying on the process. Send the doctor she would call me. She would say, Madam, is this okay? But Mutabo and I looked out and Mauti. You can't go once more to know how I'm not saying, let him out. Let her do what I want her. That's why I can't sorry to use that phrase. Sorry to say that, Papa, but everyone, I'm a put like TV, and stuff like that. What I would see, what it's all about can I buy pictures or get about what I get things about? Maybe I can also feel but they got Ophelia, and I can hear you. He was so happy. He was also to run money like Mama. Choose wisely and kill a Hamdimura Bampile Katai over the game Mehano. Kiriki, the Cobras and Bahasu, your homes and the homes of the Rudy. Que le voulait tata pour dire basse polo vous basse polo pour les nana she was a very beautiful soul that one I won't forget related to fella tata related to even my son habona one what I but people don't want to gas like he had the uncle I near one it was like mama can plan to feed the guy to the next life maybe yes when I come to the next life. Okay, yeah, why can she call me? And just a few of these minutes of some kids. Wow, they were close like that. La tamele ka bona go ipona tse mo ba bona ga bona mele mo gompieno ibile keep yourself healthy le ke ka bojotlhe gore gore le gopotsa dio tse di sa siamela mo mebeleng ya rona ka gore go thata le tsamaya mo seemong se se thata ga gona melemo mme Sophie nna re ke ra melemo ne re tsa di siana ene itura mo ile gore o ipotsa gore mme a go tla kgonega but ga ke mmona she was ha re tsala mo sepatala na siane no go nna le wa itse go na le gore this person is getting better
she's getting better, but you wouldn't know. The doctors na go tsene mo ga sata ha ka go tsenela e phana go senya dilo but re ke to bona pela modimo le na le moruti mo sekolo Mr. Tebe ke tsa ke mo ruta alo ana le bontsha gore go ba go hela go obeya na ra ke na ba na sia ya bona na di ya ke go prince ibile prince le ka ba Mr. T o me hela mo lokeng ya ha bona ba sitsana ba tla ke utlwa go ke ba ka prince a ke ki le ba hela thata botsadi ya le mo ga ki sele my condolences for the parents ki le bo ile hela thata more kuludiwa amen Hallelujah. Hallelujah. So hard. Rayo ketika berkomentar, usaha yang berkomentar ni mesti akan acumuli wasbu awal kita sebagai Hallelujah. Itu dia kita lakukan cara untuk bahasa. Hallelujah.
ga ke molala dio tsa ka ke tsore mme ene o mpontshitse gore a ka se ka potlana le ena dilana le re ne ra mo go tsa ra mosebetsi ne re phakela ke tsana le ena le ba he ate ba le tsa go ina swara ngwana ka mara le ke tsore so fu mi kirile aska bua ka le ba se la sephiri Sophie ne re tsama thata rotlhe la dira di-project mo sekolo nna tlhaisa ka baagi mme nantsa a malatsi a ko beya tlhabo e buya ba tla ba go sotla e be ke itsosa le nna ke bona gore mataga wa go apara pula-pula nna ka ke e apara ka mme ko tlase le dimake wa ka nna o ka pagaisa go practical mme ko tlase go karata nna ya kopano go gore kwala end of term mo theory ke sa go le ba tla ngatile ka matshwao a tshwanang re tshwere 60-60 ya re ke fitlha ba mpirana ke ba tla bona gore ke tshwere 60 ka itse gore wa go ntshega le ene o fitlha ka nta a ditse re tshwere rotlhe ka go tshwana mme ne re sa kopisane yaanong ga go sa go dira correction mo tlelaseng re fitlha lebala tsa batho re ntse re ka question e nne go te dire gape e ba ga le nna e be le gone re ntshang le diba e be re ntse re ka nte mesta go bone lekeng a ira yalo e go tla re molateng ga re molata re seba ba re makela sentle se a Sophie mokwala go mosisanyane ga ke go bone sentle wena a mantle se kgwa sa go ga ke se tlhaloganye sentle le re gaisitse mesta go bone ke rona go re moruta yana ga re makela ka gore re itse gore ra arabile sentle nko ba ga re tlhaloga ke tlhaloganye bongwana ka tlhalosetse go ne ra go mesta motebana motebesi ka songo Nera just TV ana asa kama chile tsele tsa nnetse kana le ka ba tsara makiki go ba tsa mmilo le makiki ya wana kana le re seba re tsara ka seba go seba go sana sentle ne re seba re tsara go la ka re ntse mo ngata na sa para sentle ke na tla go seba go tla tsela tlhoka ka sa tafole e ba ingata ka diseo ke tlo ke tsenele ke re ke le go cheka tito tere chutumo rufi e go mo dira na ka gore a itshwa go be ke pantsa re ke re wena ba ta ya au ha le se tseni o tla utlwala ra ga bro go mpetse ga ke ga so tinya le go ya ga matimo za iteng ra itathala la go go ba nya go le ka petrol la ntse ma 20 la petrol e ra ka lo tinya o to ba rama kana ra na mo na ra go la di khadise gore ba se di khadise ba se mana ba go to gore ka diwana go mpie ma ile gore ke ta felela mo banyanye go re tsa ma ha tsara ba go ba tsene shopo tsele tsotlhe re ntse re laro tsa se pa se ka go tshwana le na di se wena se ya mo o ntloela na le gore tlo tsa tito ra mo tsenya mo shopo wa go itakala diwana tona ke se tsela na ka tsono re ke se so fina se ba di o ba tla di tlo ntsa ka ora le ke tona ka boni le mo runya no sa se bro ke ngwana ke go gate ya ka ma ba itutabu ne ke tikin kwa mo thaeleka ile na ka sa mo tsa ore nya tletsana mo mashelo re ke tsara se lo bumpia ora re ke tsara ruru wa ne fa nna to ba ga go la go buka to ba ntare ka ba ma ga steps ka na ngwana ka ke tsela mo motho ba bona ba go me ga steps lo ma tlo nya ba reti no ba no ba bona motho fa tselele nini le na ata o ikakisa ai jisa go ra sanga neli ne se mo ta ona neli to ta hela na ta pine ngwana ba mo pipi ne ke mitsa mo pipi a mitsa zep because na le ke rata zep re tane na ina go la ka tla ke niswe ke modoro ai ke mo ga le ja go motsa ba ke re o isi se dita o tla ba advice to ba advice an tamini kana wa tsore ke na fana ba se ke ba go hate a re go ba ni dite mai ya bana a tsena
lo bana ba tsana ba tlo re phola ka gore ga re ba di bana motswa re tla re etile mora motswa re tlo go dira se se imagine mawale go ga bane kana le go boka e ba utla go ngwana go ikole o bolele ke mona mo nthunya rent ene itse gore ngwana le sekolo ke mo telo le fana le advice ha re tla go bala MCC ya nna itse gore go bala ka rona ntwe me le go kana go tle go be bo tito wa tlala go bala ka gane ile la tla ba go gaela a re le go bala ne re ba la re kwala mo ntse go le monate me antatela go drone go le monate go tle go la le ga gape ne ke sa itse ke go le ntse ke go mo se Karen ata kana se furo go tsoba sepatele be grade kana na motha a lwana tata khale ke sa ba mo tshaba ile khale ke sa ba mo tsong tsubile ya ka o mo khona go mutisa go phoko me so ka sa tata ne re fika papa le ne re ke tsoma phenya ba tele principal call from close friend ya me ko ga bane antara kana ne bona mo maranyane ga tshego ke re tshego le ampa ba so furo tlogetse me ke utlwa go mo masukre ka mo ne rubila gore na le tsotso le South Africa re go reka di franchise di dress ka graduation ka re pasitse lo gona ka manje mo kodi le re batla go bona ile rona hela ba itse gore ke re le kwa hela me ke a bona ke le kwa hela ke mo gopola ke re ma Sophie le mone Sophie le botse ba ka la motlatledi ke re go motsara le go motsara ramela ina le Biblia ya gale ba ke ba le bitsa ya ka ba se ba le tshitshi ke amora la nda ni le ha ba la so ya le ko ke le ke ba le so ke ko mo tle ja ke wa ka botso ke se ke ya tsara mo ha ta ya ni ka le lai ya o la ke na ba ba la mo bitsa ba ke mo ko ni wa ka ha ni ya ida na mo ko ni ska wa ni ke ni ba sa mo maybe tell them to back down more when I so that's when I do how to that. You are not going to say that you got the worry or a home. Udimar Sawati, necessary Habakatanako, Udimar Sawat. I don't know what they be the root. Buona mutlatlhedi ra le lemoga ebile gape re lela le lona ka gore ngwana o ne re mo patlaganetse amen jaaka o bona na setsana le community nngwe ya tlelase ya Brickling and Plasbury a tloga nna le community nngwe gape ya sekolo sonese a tloga le community gape nngwe gape ya ditsala le leo na le fa jana o sipa tota le ngwana amen ngwana ga ba nne jang
e le ga ke leletso gore ke tla go motse ba na le ba go tla mo gonna re tsamaya wa le gore ke ba swetse amen mahoko a tla mo gonna a re tsamaya wa le gore ke ba swetse amen let's mo le mo yo fana Kriste o swetse amen mongwe le mongwe o fana Kriste o mo swetse ke rata Kriste ka gore ga control ga tshwanele nna amen ga se bo kwa sa tlhogo sa tsoga sentle go tsa se go sa tlhogo sa tsoga sentle go nna ke khona gore ke go tontolla amen ga ke sa tsoga sentle ngwana ke khona gore ke go tontolle me Kriste ga nna ya ba tsa tsilipe a re go ba re hore ke ba swetse ke ba lefetse di amen a friend when I sacrifice bontsi ba ditsala tse di lefa bontsi ba tsone di sacrifice amen matshelo a bone so if we sacrifice botshelo jwa gago bangwe le ba Sophia ba tsaya a go bala le bona bangwe Sophia ba tsaya ba go bala go amen bangwe go le tsa bone ne di dirisiwa amen they sacrificed di tsa bone ba sacrifice matshelo a bone amen me ba gaetso go na le sethabelo sengwe se segolo Kriste a re ba re gore ke ba swetse amen Kriste o go swetse itse ya gore Kriste o go swetse o ka tswa o le motho o ntseng jang o ka tswa o le munnu wa di o le munnu ka re re itse o tlasa batho mo ditso la rona go tsa mo tikologong re itse o tlasa batho mme Kriste ga na tlase o ka tswa motho e le munnu re mo tlasa gore ke munnu Kriste o mo swetse amen motho o ka tswa e le moithekisi Kriste o mo swetse motho o ka tswa e le godu lo le tsena go ntshetse maabane lo le tsena go biditse ka tlapa Kriste o mo swetse ena ga itse o tlase amen o re swetse ile o re lefetse di go tsa o dueletse di amen Kriste o swetse sofi Kriste o swetse go le go motsedi amen o le lefetse di jaanong padi ba ga yana ke kwa re pa le ka Setswana ga ke se ba padi mo go Hebrews chapter 9 verse 27 go 22 ba ga ya ke ba King James version and as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Hebrews 9:27 28. Wait we by the book. Bahedero. Yone ibala kaya. Tayona 9:27 ibala ya kaya ya. Mme e re ka go laotse gore batho ba swe gangwe fela kwa morago go bo go tla tsheko jalo le ene ke re sete a isitswe ra go rata morena gonne o modimo yo re bolokang o modimo yo re itse o modimo o re bolotseng malemo a rona le go bua le morena modimo re go tshepile mo lesong la Sofi gore ke wena rona yo ka bua le dipelo tsa rona wa di hodisa o di dirisa batho ba gago ba ba fang amen ga ke lebella padieno e kgaogane gantsi mme ke batla gore ke tse e kgaoganyana di le pedi e kgaogantswe ka 7 amen mme ke batla gore ke e hopotse ka gore nako ile ke tse kgaoganyo di le pedi le gola modimo le nna ntse le lekane lo ka kgaoganya gabedi ga supa ga ka le lekanela
Amen. Ya ditho tsa kgabane tse pedi. Number 1 ke death. Amen. Ya bobedi e be nna judgment. Amen. Ka Setswana ke leso le katlholo. Amen. Ga porogela gore a re o go swetse. A se ine se le gore se mo pelong ya gore o go swetse. Mme mo kgabane ya ntla se ke se etseng tlhogo ke gore mo bading it is appointed to man to die. O tlo gore motho a swega mohelo. Amen. Gola o tlo gore o swega mohelo. Amen. Mme ke batla re lebella leso gore lone leso le la re mothulwa la go tla le jang. Amen. Leso la ga re mothulwa ga itse gore la go tla jang. Le mollo yo ga re mothulwa ga itse leso la mothulwa lo tla mo a leletse. Amen. Khotsa mmaba ga re mothulwa ga itse leso la re mothulwa lo tla mo a leletse ga itse. Amen. Leso la gago mo ka wile khotsa ngwana ke khotsa motsadi ga re itse gore la go tla jang. Mme lone is been appointed. E be re the day ga re itse le letsatsi gore leso la rona le ya go tla jang. That's mo kwa yo mmare nna ntse le disitse. Amen. Amen. Jamu se le tawo se ke so se re se le mo ga mo pa ke ela go la o tsogole motho a swaka mohelo. Amen. Le bella aspect number 2 ke judgment. After this, Christ will judge. Amen. Amen. Kila ka fologela le tse di metseng mera mo go tsone re na le mo go teng Christ sacrificed his life for us. Amen. Ke le le gore ke ya tswana ntla go go le gore tsontse mo itse Christ o swetse le ga tsamaya wa go la teng tse Christ o na o swetse go na le mongwe ntatang go eta re mothulo go na le mongwe ntatang go eta John go na le mongwe ntatang go eta mabaithulo. Amen. Wa ba o ditlo tsa le fa le rato le go tla sentito go na le mongwe go ratang go eta mabaithulo. Amen. Aba go swela aba go le fela di. Amen. Tsela le bella mo observation ya tengana the appointment ya teng ke one hand ya motho go rasho. Amen. Batho ba tla bona le mo interpretation of it go tolo kolla le ho. Amen. Go re batho re ke nna mo tlhofela ke buelo wena ja ka teacher. Amen. That is a universal reality for human. Amen. Le soa ga etso ke se mo se tloaetse se le go se teng se le go it's a reality ke boammaaruri le teng le nna ke le monna modimo la ka le fa ya go tshelo jwa gago mme ga modimela a laotse gore nyane ke nako ya go motula a emega ke. Amen. That's the interpretation of this word. Amen. The death is a universal reality for human. Amen. Janu ke go ra ke le mo le Kriste ke go ra ke le mo le ngwana modimo ke go ra ke le ke re wena ba Kriste a go swetse. Amen. Accept that life is temporary and use our time wisely. Jan a tsena ko ene se se ra gore re tsena ko ene re dirise. Amen. Me re dirise ka botlhale. Amen. A re tsena ko ene re dirise ka botlhale. Ke batla gore ke tsena mo botshelong jwa ga so go lemoga gore o dirisitse nako ya gagwe ka botlhale. Amen. So fe o tsena kwa ga tsena sekolo. So o tsena kwa a kopanya bo matagwe. So o tsena kwa a khalemela bo matagwe. So o kila kopana le nna. Amen. A re kutlwa go tutwa go modipa. A ba ta re a ta ke nna ke malomagwe. Amen.
ebe ke sa mogaletse be ke ema ke mo lebelela ka lebaka le letelele le bone bo ba ntse go ba ira dithuto ba ke ka tla go nna ba shikwa ke bana ba go dipane ja nga be ebe ke mona ke nya go ra motlahle ke a ba itse be ke nna ke ba bala ka maina ka di moga tse kopane le tse sekolo ka tsone kodi amen a ba re that's why ke romalo amen ba ba so fully le na kwa ga a dirisa na kwa ga botlhale amen ga eno gore go la tso gore ke swe ga mo hela go ra gore jaanong ke dirisa nako ya me ka botlhale ma o tse mo eme a batsala a Sofia o dirisa ka botlhale tsa mo apara pula ke tlo bua ka pula wa apara pula o ikgatla o tsamaye o itumela o tsa mala mo aloge mo ga mo amen o dirisa na kwa go ka botlhale amen modimo a tla nna le wena o tlo to dirisa o tlo to nna le masego le batho gono then ga se o dirisa ka botlhale yana mo go wena tlatlanya gore the life is temporary botshelo bo khutshwane amen botshelo bo khutshwane motho wa tsetse gore hita amen ke tla be tsa amen Mela, this 216 one. Please, I temporary. No, I go. My God, amen. Amen. This is not go simple. Amen. Jaga Sophie, I did still go simple. Amen. Yeah, judgment. After this, there will be judgment. Amen. What the man? Ke lemogile gore mo temaneng mo ga o sena go tswa go nna le katlholo amen ke se ke se itemogetseng mme yaanong ga ke se itemogetse yane be ke lemoga gore ebe ke tlhalosetsa botshelo jwane wena gompieno ke tlhalosetsa wena the death is followed by accountability before God mme go atlholwa mo ke sala morago ke gore ke nna le boikarabelo hapela ga modimo Sophie wa go ema hapela ga modimo le wena wa go ema hapela ga modimo mme ga o ema hapela ga modimo ya le o tshwanetse gore bona le boikarabelo ka botshelo jo bo filweng amen nka di bile sona ga re se tsa boikarabelo ka bo tlhokomela botshelo amen mo tlhokomele life is in a way that is listen to God and prepare for eternity. Amen. Jang go ra go mpino. Amen. Go ra go re ga go na le judgment ya. Amen. Go ra go re ga ile go na le katlholo after this go ra go re go ra go ga ile go na le katlholo go ra go tsela go ya ka moatlhodi a ka ratang ka teng ga ile mo sekolo mona o tlo ithuta o batla go pasa go atlholwa sentle la go atlholwa ka bo 60% ke mesta ko bone go na gore o ithute ditsamaiso tsa gore exam o e pasa jang amen jang le ba botshelo bo modimo a bona di mona a re botshelo go a ka matlhodi a batlang ka teng amen more gore Kristano sweets ibile o re lefetse dile gana tlontlollo amen ba ke no Kristano sweets bona tlhe Kristano sweets itlo go pelo aba mmatlo le tse rutwa ile se kaisa ditiro tse le gore o na di dira amen ga se ditiro tsa batlamisa ditlhogo amen hallelujah kwa to ke tsena go ena thata ke le go ga bana ba sekolo ba amen
ke ba leboga thata la ga ngwana e le gore ba baithuti mme re ka batla gore ke ba leboge gore be ba utlwile ditsamaiso tsa sekolo e ba ithuta thata ba emana nokeng jalo amen ba sa utlwa le mo strateng mona ba sa koba go ka dithipa jalo jalo amen ebile ba utlwile sofi amen le wena ba ithutile le ba lephata la Brigade Pastor te le leboge amen ke leboge le sekolo se ke leboge batsadi amen ra leboga thata ne re neetse ngwana sekgantswana amen ne re neetse sekgantswana mera go la ga rona a ditse ya gore mo ke thapa modimo a sia gago ke a modimo nna le ke rata nka ba le teng ga no rata nka ba le teng amen ra leboga modimo amara la se wa hatse yo ka dibi le sona hallelujah Dua takitsenye botsadi jo jwa Sofi ale we kata dengan dia announcement era hawas na ba bua ale kitsenya ba kana ba ha ba saya na skipa rele phata ke ra ka kipa mitsa dia ha bo siri ya ka ora hayo ba ku pile gore ba to di saya na ha di ba so hati ha ba tsena sana bua ke te ke letla tla sa ha ye saya na skipa kuma ra ba kitsenya rasbaki lekin ale bana ba le gore ba ne ba tsena le Sofia ka bulu yana ke tla ma motho tsene a ro ya la setse le sebaka o le na ya aga bulu ba le to le motsani ba bone o etse pele ga bone o ba sa wa hatsi ke tla le etse ke ba tsani ha yo na se o le abo ene ka tawo isho Sabai sabuluki Ele vai falar de ver com ele de filho. E o avô na prova na no dia sentenciado. E ele tem ele uma no na pegana. Muito medo de tanta cena assistir. Menor na vale boa. Na canal na pizza chupi.
le botsadi ko lapeng o na le botsadi ka kwano go lebega kgodiso ya gago e ne ile yone go tswa ko lapeng mme ebe ya re tsena ka kwano ka lona letsene a se tsanona gola mme la motsenya mo tseleng tsela ya gago e ne e bonala letso mme go bonala go ngwane wa yang teng mme re latlhegetswe mme kana tse di itswe ke modimo ke ena e tseng gore ke gana ya jana rona re tshwanetse gore re amogele botshelo bo bo tswelela ko pele mme hela se ke se batlang go se latela ke bo ngwanake ka gadi le ne le na le molekana ya lona go a bona le ona a le guide mme ke salang hela le ntse le gata mo dikgatong tsa gago le se ka la nya o tsamaile yaanong gore a rane go dira sengwe se re se batlang a e re wa akanya go dira sengwe se se thuleng mo tseleng o bone mme ka segopone a rata jaana e nne sekao go lona le ga ntse re tsamaile se sa leng yaanong le gapoga letsatsi la lesedi mme botsadi ke lebogela thata ngwana o kgolele gore na le diapeng tse di siameng le re godiseditse letso mme re latlhegetswe le lona le latlhegetswe go monate o ne o godisa ngwana o bona gore tsela ya gago ke ile e na le lesedi mme le re go ntsane re bua se se buang ga o bona ngwana ka moso a tsamagale o bone that's my product ke selo se se monate thata matsadi re lebogile ke tekisa ka bua mantsi thank you Botsadi o ka re ha kitsiso gore molokale ke molokala kae Chapati na yo o ka bona ga o fitlha ka fa dumelang ka ba bodimo o emeng a kene last month church maloma go ba go sofi botsadi ngwana a re meile go Kasutu mo industrial west to go to ga mo tsaka mo soka botiri ba ne mana le bona ka tiri ka mo tsaka Kasutu re ta beria ko mo tsane mo ga o tswa mo o close to ya go biwa Kalapit sort of masimo ga o tswa mo ga buruni mo ga go le ka re kopantsha o ta bana le na go ba ka re kopantsha ba tsama ba ba senang ba sa go itseng ba tla nna ba le tsa re ta ba ha direction za go tsena go le go ka go ra go mo ga ka motho wa o go ntengela ka motho wa o ra gore pika re ta tsena sa tartara ga ke ra re go ma sa tartara ga ke ra ne ta ba re re mma go mo tsare mo Kalapit ra le tsa ba lo ka khona le kata ba mutira la le tsa ka go la le se go hata le ra ga go le ka lo tlhela ra le tsa ba ithuti ka ene le botsai le ba ruta bana ba gagwe ra le tsa go le go la le go amen ayo yo Hallelujah. Air pilih habai wakala ban beras kipasin hal sen tua selesai. Kile boleh muruti ka mulai tahu. Ba dia mawa ko felo ko fio. Kile. Mawa ko felo ko fio. Kile. Ser rasa. Ser rasa. Si pakainya orang halus. La boleh haka. Hallelujah. Daqui a pouco muito que vamos lá para a gente já raso pipi. Halo kata Paulo na bale letra le na wasara si pasa sahaba. Então ele foi no ora ala ke. Hol. Sana kamaru do wasara.
Namela na kwa lubuta teraskana kaya uka. So
ke nna ke monela di-advice ya gore o rotofa se itse ira na kopa thuso mo go nna nna teletsa a tsamaya le delight ba nna re bua ne tsala le tota ne re utlwana bona bona go teletsa le nna ke moletsa pele a tsa moletsa bona go ma thari a ke moletsa na rata go bitsa ka leina la ga Tshotho mme nna ne ke bitsa Sophinda ba nna ke bitsa so ne ke ka bua le ene Sophie ka o junior tsura around 20 ya ne ke go ga bana nna ne go ga bana nta okay le nna ke go ga bana so ba ta o ya ra mo ya no go la ga go tota ga ya o to le tsena nya o to es nela aro ya ka ba isu and di mama so fast ka ka lo ya le ho amen Tota kana di kon do phasi na ha o tsere le nna thonya ba go khulisi ra khawa ile ba ile go go Sophie ke tago ya 2 minutes ago. Sophie ya ni tela na le ke tswa go sekolo. Gore ke tebitse Sophie na rata go tsara mo tlaseng ya. O dira bricklay. O tsara bo otho. Ke ntse ke aba dipampiri le bana ja. Who's the new member? Ya tsela mo setlo mona ka sena la botha le da ke mona la pampi wa tsa ya re ke nna go ke le ba register go ha re na le moi ya no kante ya wa tsa ma ya roki makatha ka nna mara anza Sophie mo tlase ka to ba tai nya wai wa ya ha re ditso nya le Sophie ra rona di tsala mo sekolo ke mo to da ra una rata batho ga ja ka nna ke ntsela na re mo to pele tshelu ne ke mitsa matsawana ka rona bongo le mo ha re kopana ya wa tshela mwana go tsaya nya se ai ha ona bothata ente ke tsena go ke le go ge botsa di go habo bo tele le ba risa kana Sophie ba thodu aka bana modimo wa sa motsa ka ona ta tsona le nna to hana mo parlamente ba ga male kana mo councilor a gre go itse ba so ke le mo ga botsadi bo re nna le bone ka hali ka konte di mo tega sekolo go supa re ne le ngwana wa lerato e be ke le mo ga batsana ba bana ba tsana le ene gore ka modimo wa lesego ha tse botsadi betso ke le bile botsadi ba ga wa Sophie ke re botsadi halala thagala le nosi re na le lona mongwe na le bua re la le lona e ke tsaga ke le nosi ke re okay ba la le bona o tswa go gabana a ke re mo pila pino o tswa go gabana yana botsadi a mo wa lona o
teng ga setswana o go motsega botsatsi ke a leboga ka ga ke motelele ga ke motelele o khutshwane tla ke gope re mothulane go ba direction ya go ya go Kgalapitse e tla ha e tsa le ntsha pele ke la tsa besta khabakela ora tla re se wa hame tsela ya go go Kgalapitse ke tla le tsaya ka bokhutswana gore ke seka e re ga le bile Kgalapitse e be le botsa amen e ga me ka etsa go ikela go Kgalapitse ka re ba tikela me ya ke tla le tsaya ile gore tla re late e be re botsa go se ba tsela ya mara ya go ya go ga o tswa go Phakalane go tswa go Mamashia o tla o heta 10 ya ntlha ya pavement ile ka letsogong ke molema ke wa heta ke ona ntlha hela ka o tswala mo 10 ya Phakalane o joina tsela ya odi o tswala mo 10 ya Phakalane go na 10 yana ke hela e tla e tswala ya Matebele you ignore it go tsa wa e tlogela o tlamala tanga o bona di filling station tsa metseleng tse di tsela ba di a tloa ba ba le go itse go na trans mo along that tsela go na le stadium sa mo le pulo mo e tsela wa se hita o tsena go ka kodi ya la ga tsena kodi go na le first pavement ya o diela e tennang ka mo le ne ha ke yone le gore you follow it gore bona re ke yone o tla bona le ile busy ta ke yone e busy ma di kodi ke bona o ntse di tswa ka yone o e follow ha o ntse fo ile go tla go nna le junction e la gore ye nngwe tla be boela gone ka ha letso go lela molema ye nngwe be go fitisa go isa ha poso poso e bona tsa ga le mo junction ha tsena so go na le sakele number 1 ya no sekele tla be nna le go tswa mo go bedi ya ntlha e ka ha e papata ka poso e go nna le tswana ka ha molebele ke yone le gore you follow it o ikala go dira go sekolong sa Odima ba le junior secondary o wana go le go e tla be go dira go junior secondary ya Odima ya no ha le gone go ke bona go tla go simolla go tsa gore tsela e yang go Kgalapitse e tla be ba ya go bontsha ya then go fule wa go go bora gore e tla no tsena go tsa ka Kgalapitse le tsa ba o tla ba itsane ha se ha ga ba ntse ka la no tlo ke mo tsana ya no ke masimo ra motlatledi amen le fta na fe le tona ya no e be ba nna le ba bang ba re itanetsa mo e ya la ne ka mo amen Thank you for that. Thank you, but Mister, for what they will carry moves. You move. Yeah? You move. Money for that sake. Thank you. What's that? They get it to whatever, whatever. Or the Momaragani. Nigger the Tonato. He gets receive the message of that. Only with Papa Bahas. Marana. Taboka. Mustamquit. Tabok. ona le ba ba media re a le boga a re tshepile re ke le motsadi wa re la ya go tsela se go hatso a re ka ka
fitlhela ra kere member ke bane le kokolotlhela gago le le gano ke gano ka mabaka ke le surprise mme ka mabaka a gore go na le ko ke kopanang teng le re rragwe Sophie ha le sampone ko dinkitseng teng ra bore le mo mabaleng a dipolotiki le rragwe Sophie ya ke bona gore kopanang teng ke doa ke swelese ke mo dipolotiki le re go fone Mathibe re rragwe Sophie ke se mosadi o tse ke di dirang ko bothukong ha ke se ko dinkitseng teng a re rapele modimo rara ka leina la Jesu Kriste re a go leboga o modimo le mo letsatsing la gampieno re lebogela mautlwelo botlhoko a gago re lebogela lerato le kgomotso segolobogolo ya gago modimo mo letsatsing la gampieno mo sekolong ke se mo baithuting ka yo re tlogetseng le mo batsading ba gagwe modimo wa maatla otlhe re santse re rapella moya o boitshepo go nna kgomotso mo go rona ba rotlhe ka leina la Jesu Kriste wa Nazareta modimo wa maatla otlhe re rapella sengwe le sengwe go tsweng gano go ya ko pele dithulaganyo tsotlhe tse di tla dirwang Jehova re a di rapelela rra modimo wa maatla otlhe mesepele yotlhe e tla tsewang re a rapelela ka leina la Jesu Kriste rra le sengwe se tla diragala modimo re se ba mo seatleng sa gago Jehova jaaka re phatlalla hano ka ntlha ya motlhanka wa gago ngwana a gago modimo ra re a tshegogatso ya gago lerato le kabalano ya maboitshepo le dintle tsotlhe tsa moso ya legodimo di tswe le rona di bo di sale le ba ba salang ka Jesu Kriste re a rapela amen. Re a leboga ke na le buka e hale le dile a ha o tsena o e saene mme ha o tswa o e saene o ba kwalle o le ba go bona o di ba sa o hale ke leboga batlhabeletse ha le seo re ka le re tla suma hela mme le le ke thata e te ke ne ba tla se ba hende foto e ka he foto le ne le go tsa di foto ba ba se ba sa ile botlhe e ka ha ba sa ile botlhe ba tla le sone mo tla le jitsi ayo yo tsana yene ayo batali bana ba ka bonela ba ba le ba tsana le ba ka bonela tshwantsho sa go ke seo Sisiami sibe amandla sisiami tata
What you got to do?